Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini di channel Dewa FRTN. Ya, kembali lagi kita bakal melanjutkan kembali Most Wanted. Dan sekarang kita berada di Blacklist 6. Wow, Blacklist 6, nggak nyangka banget ya. Ini adalah Blacklist 6, yaitu bosnya yaitu Ming. Tidak usah berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke race eventnya. Wow, ada 11. Oke, lanjut ke sprint. Ini dia. Let's go. Misalkan ini videonya burak-burak atau aduh buram gitu, gue nggak tahu kenapa tuh, asal abis diupload pas nyampe YouTube gitu, buram, nggak tahu kenapa. Sebenarnya pas export ya jernih men, tapi pas diupload, pas setelah masuk YouTube kenapa jelek gambarnya, nggak ngerti gue. Semoga ini enggak, misalkan buram ya iya berarti. Wow, sudah setengah jalan. Duh, nabraknya parah banget. Ngebut. Baik sekali. Pelotannya cukup patah-patah banget men. Wow, di depan udah finish, Mas. Oke, race event pertama di sprint kita menyelesaikan dengan baik. Bagus. Oh, di depan udah ada tuh. Set. Oh, sprint lagi. Oke, lanjut. Men. Ayo bang, mulai bang. Wih, segitu. Parah. Oke, kita ambil jalur kanan. Semuanya ambil jalur kanan biar lebih cepet. Oh, ini sprint lagi teman-teman, dan baru 40%. Hampir setengah jalannya. Wah, dia pada merempet. Direm lagi dia. Sebenarnya bisa tuh lewat sebelah kiri, mundur-mundur itu, tapi ngeri juga. Oh, sudah 90%. Aduh, bahaya nih. Yap,
baik sekali, mantap. Baik, baik, baik. Nice. Kita nggak boleh istirahat, langsung aja, langsung terus-terusan. Sekarang kita main di toolbot stopwatch. Kita bermain berpacu dengan waktu. Pokoknya episode ini terus balapan. Ya emang kayak gitu sih. Waktunya 30 detik aja tadi. 28 deh. Wih, udah hari. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Gila, injury banget. Ketika ada waktu mau habis ya. Dari tadi dapetnya kayak gitu mulu. Soal waktu udah mau habis baru nyampe toolbot berikutnya. Aku baru ngeliat juga toolbotnya dan 6. Di sini ngeri nih. Agak kagok juga. With crimson secrets and forbidden biscuits. Yap, baru kali ini enggak injury. My bones crave your skin. Temptation within. Mistakes ignite the Waduh. silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Aduh, ngeri banget. Ngeri banget sebenarnya. Hampir mau lewat bundaran itu yang tengah-tengah lapangan, tapi ngeri. Resikonya bisa lebih besar. Set my heart afire. Cakep banget. Sisa 16 detik lagi sudah sampai menuju toolbot terakhir, teman-teman. Ya, ini dia toolbot terakhir. Ya. Nice banget, nice banget. Sini. Hi man, ikut serius bos go. Intoxicating warmth. Gak tahu dah. Sepaham-pahamnya gue ya kayaknya pas udah nyampe Blacklist 5 udah nyampe bener-bener anak buahnya Razors, bener-bener anak buah Razor tuh di Blacklist 5 kayaknya. Kita main sprint lagi, teman-teman.
deh. Sit, pelanggaran. Ada yang mendek di situ, men. Yang belokan pertama. Ada damkar. Mengerikan. Keep my head up when I act. That's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Try my best to move along. Push myself to be the best. Try with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. At least do it on my own. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do Nice. Belokan yang ke kanan mantep banget asli kan. grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going through it, fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I only say it once, show you all the love, if you want it bad, I'ma show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, 'cause Sip, kita mulai lagi. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, feel like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Yeah, let's do it all. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Gila, bener-bener kenceng banget teman-teman. I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Nice. Lanjut ke balapan berikutnya. Kita main ke stopwatch lagi. I'm grateful, Toolbot. Enak banget. I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to wait, yeah. Waduh. Bodoh. Waduh, gara-gara nabrak mobil apa tadi gua? Oh, 4-3. 2-1 gua kalah. Kalah, men. Restart. Tololnya. Ya, kocak. Dapat gak? Astagfirullahaladzim, ada aja. Oke, kali ini harus berhasil. Oh, berhasil. Oh, masih 2 toolbot lagi, teman-teman. God. Oke, bagus, gue liat kanan. Dia mempercepat ya. Allahu Akbar, gila deg-degan banget. 1 toolbot lagi di mana ini?
Salah jalan nggak? Salah jalan nggak? Sama aja sih. Waduh, 10 7 8 6 gimana sih, deg-degan banget. Gila tuh buat kali ini susah banget, parah. parah. Lanjut lagi teman-teman. Kita main di wah, toolbot tinggal satu lagi. Oke, nanti deh. Kita baru selesaiin 1 2 3 4 5. Satu lagi deh. Satu lagi. Wih. Wow, dia ngapa ngerem? Oh, siapa tuh? Hampton Crawford. Mantap. Kita harus pertama terus nih. Nggak boleh kena foul. Oh, silo banget. Last step. Tinker knock out. Benar-benar kita ninggalin jauh. Iceman di belakang jauh banget. Namanya Iceman, keren. Oh, bapak. Gimana sih, Pak? Saya mau lihat, Pak. Wah. Oh, bener. Keren banget. Iya. Ntar di depan ada ini nih, ada speed trap. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir video kali ini gitu aja.
Jadi besok kita bakal lanjutin lagi. See you next video and bye bye. Thank you.